Ulun rasa gerancayan Jepang hati ninggalakan Barca nih. Sutil aja walai masalahnya nih. Di Barca tuh bila tuntong latihan, apalagi mun hari Jumat walai. Lawas dah aku nih menetakan lawas dah. Bila bulik Jumatan mesti hilang sandal capal. Apalagi mun capal ando imbah tuh pulang di Barca tuh bila Jumatan. Bila nomor kupiah ganjil, kalau terjam 12, bila nomor kupiah genap, Jumatannya imbah asar. Capal ando tadi pulang imbah ulun takunakan wadah guru, orang parak juga nang ambil aja sih dit. Nyata gawian kipar. Jadi nang mamadahi ulun pindah dari Barca tuh lantaran kurang gaji. Itu huak aja marina ay. Nang sebujurnya tuh tunjangan aja kurang. Gasan nukar sandal capal.